abantu nti omugeni waffe omukulu ni Secretary General wabaawo omukyala Gobeda Helen Namutamba era ali awine nga alikubira buli mwana isimu mutajeeyo kulumumba kuli kujeeyo omweta Namutamba. So nkobye nti ndakukyogerako era n'ensonga lwaki mbasomera abantu nze bena wandikira okweta wano ati mwe temwatuma nti gy'obeete era wazawe natyamisa ku meeting kubakoba nti munambe kumunteekateeka waliwo nkaali kuzimba era negomba okuzimbako decoration eno yakakayekala n'emitwalo 17 ne15. So oli olwokwagala okuleeta enjoka mukadanga Ndio. It is a tears of joy. Twenda ukwebaza Shamiru. Omuntu buli overwhelmed. Nairala ngoli kusaze okukola ekintu in a good faith. Mubulungi. People turn it into something else. Ate abachitani into something else are journalists. We have a problem of sadism. Nti abantu benda kuwa mawulire mali buli kaseera nga Katonda ate yakola ki baya mutonda nga ya ala mawulire mabi kuli muntu ngale ne mawulire mabi, and that's dangerous. So for that matter mama ikiriza ndete Simon Muyanga Lutaya to make a 5 minutes presentation gana mala njakweta tujja nenda okwebaza Shamiru mumukubire mu ngalo nenda okukobera nga nkobera n'abandi nti buli lwobanga mu bukulembeze wabanga kyoliku oyidine kinayamba etabanga mbwa diboigola kubanga tidi kugana kutuuka yoyenza okole ki otuuke. You always have too much negative energy running ahead of you instead of positive energy. Chirino ino wano mubusoga ate twaba ati tusekulevo nti instead of ifa abakulembeze okwida okukoba nti kangeme kunze ku kikunsu kino ntambule nakyo bwokoba oti ntambula ne kino eri yasika ati mutajeeyo ayi ali kutwalaga olali kubiranga esimu ati otajja kumukola obwo ali kutwala kumukolo ki. And this is at a level of a presidential advisor. Ido we banayimu abavubuka oba presidential advisor nga mukati babayimye ahe bwe babaga mu bukozesa mutya to disorganize your own community. Neno bakobera olwaleero tinze Kasule Justin Lumumba ndi musoga omusamya ow'ebukoli mu busoga tulina abasoga abatenga twaba n'abasoga abalamuugi aya abandi owuliranga sentiments oyo mukidi oyo mugu that doesn't matter. At the end of the day obwavu bwebutuluma buluma omusoga omutenga baluma omusoga omusamya baluma omusoga omuki omulamuugi tutegalala emitwe okulwanisa ekitugema ku twena tomalanga na biseera abo okuboogeraku oba sirikanga kuwetambulira kubanga olundi bw'obatambulaku niwo obazimbya. Nze nendaba ekyoboneraku mukama wange President Yoweri Kaguta Museveni nasinga okuzimbya aba opposition mu Uganda kuba president okuba gaali natandika okwogera ayogere ku Nambozi ayogere ku Ssemujju ayogere ku gundi abaali balinya clout. Don't give them clout, ignore them. Era nze nenda ombonereku ndwawo okuvaayo nindatula erina ly'omuntu nibwanikiriza ekyagaga nsirika ndi muntu
so